Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia ingo tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o tau o fesuia ingo tupe a le Western Union. Le polka la me lo ofisio komisio ngā ruenga le malo. Talofa ma le laufufonga fia. O le seni au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma atu tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whainga ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. E whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le laufufonga fia ma le wha maoni e wha mani ina e so se tasi o le mamalo le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a matamai ya oe wha ma ite swinga le lei Talofa ma le laufufonga fia. Ia, o le taimile watine vaenga o le tai au le ua awhatonu nei ma le itu la e ono i le tautua ma le au onanga le si fongo Samoa le lua api le nei tai au fau. Ia, ma le nei aso fau aso whareile nei aso luas fulmalwalu. Ia, o le masina o guso. Toi tolu aso le alo tutoi. I le tatu savalinga le masina lona walu le nei. Ia, i le tatu moni mawinai o le Talofa maleanga le lei o le tatu tapa au sili le langi. Ia, le tioa tala lana fionga pa ia mai o ia. Ia, o ia maua le malosi o malava. O ia e ou le malosi o malava. Le fo o tatu o lia malmanuia le nei tai au. Ia, ona o le alofa ma le au pu le whaasoa le lei. O lo tatu matai a le lauso i fua mamoli mai ma le mato malosi. Le o tatu to ia i lunga le tatu polkalami Talofa lava Samoa. Ele nei tai au, amatanga o le whaiunga le nei vai aso, ia, po le nei aso whareile, ia, ai malole. Soifua langi matafi, ia, vi ia lava le atu o tātou toi au lia, manuia le nei tai au, uporbese, ia, o tātou whailoa i pu e manua le pu e mala, o tātou whailoa i fo'i le langi matafi, le o le tulona le langi le nei tai au, ia, manatu fo'i o nawa i sila mai, ma e whaafonga mai, ia, lea fo'i wa, Amatalia tātou whaasalaunga pe ana māsani ai ea e lea taimi ma lea taimi e ala le tautua le si ufonga lo atunu o le lua api le nei tā fau. Ea fia fo i le nei tā au e whaatalo whātu le tātou langalong sua au tū ea le pulenga ma le o whainga aduenga le Fexco Company ea bea fo i ona whaamafola mai peo la tō au ea wale langalongo ina le tātou puklame Talofa lava Samoa i le nei tā au. O lea lava e tau seki lava mea whainga ruenga le tai au. Au wharongo kusole, pakia paka mai whafu, Ia, o sawarwani atu titilo tu sole, whaisi maa losi o le timu, ia whaisi maa losi o le savili. Ale maa neia leva ngota look forward ta itaia. Ia, i nā palasi mai ai ese timu. Mantua le lava ielo tātua tunu o le vai tau lea e valo ia le ofisa va ai tau o le au nino. Ia, pe foi la on
Ona ia ile tau vevela o matua I munga la ua vevela ua pefu tu lou tai au. Ai whaafitai lawa I lea lii ia o lea ua whaasoa mai nei wanga ia. Ia mō tātou le nei fo'i a weekend o tātou iai. O le awiwi o tātou whelo inga lunga ea ia o le o ia tātou whaasalau lunga tātou to EP Facebook page, tātou to EP YouTube channel, o le Sina Radio app, a mo lima fast fulu, fa mo iwa tasi decimal tasi, fa mo iwa lua decimal tasi, fa mo tasi o fitu decimal fa, ia e pei o na iaile nei tai au, ia e ala lea tātou whaasalunga. O le tātou sei mai tātou reporti lanta mai o tala tau, ile toi kuata le fitul tau nei, ia tātou sei atu le ua I whaasalawina atu tātou telefon mai vai whanua pe atali tu la fitu, lona toi whaasalawina o tala tu la malu, polo kalame ban le whale o loa whaatoanga, ia po le akui country store I le afa le valu I le tau nei, ia whaasol solo toi se I pa il taliva, ia o na muta leo tātou whaasalango tu sao, ia ma pei ona iaile nei tai au, ia ona onisi fo yo sota inga le tātou tu sota iai ma le teo whawamalo ni sila, ia I lea tai au, ma lea tai au, but o le nei lawa ia so, ia ma lo lawa le soifo manuia, ma lo le langi mama, a talo whaatu ai, wheo il tala lei, a whio anga ma le whanga te itasi, whaatun pa ule fo ia wale tō ma lo whina ngalo, ia wha ma lo le soifo maua. A talo whaatu pa io nei mātua I mō tamalawa, ia ma lo le soifo lau le lei, a tau mātua le nei tai au o amai. O amai le nei tai au. O le si mele o mai tau taimini, a piwa inga le whafowina le maa losi o toi ina mara o le matua. Ia o tātou le maa le losi soli. Wa fos kusal me ai o le mea tonu le ua pule le alami a tātou. Talo whantu si vahenga sia o levo na amata tiu te mawhaiwa tai au. Ia, levo na lau sumai le vawe au like tolu, wha, lima. Ia, o tātou lewa to o mai to amata ia tātou le tāle ono. Ia, whaatalo whatuai, ma lo le usu, ma lo le soifo manuia. Ia, whamalo whatalo whatalo porklame nei tai au, talo Talofa Samoa I si vahenga sia sa ngā lulua me le fia nafi sa wai le po na po. E o maile nei tai au, ia, ma lol tawa tai ma lol ngā lulue. A talo whantu se oso ia ruta o ke sene utu po, ia, ma lol soi fomanuia le nei tai au uso, ia, ma lol la usu. E kwhai ia ko kakale o ruta I le inoa le la vā. A talo whantu, ia, to il fatua, mai se fo iso wali, ia, ma no whaalo, ia, anga leile li I matapenanga, o le nei tai au ma le nei aso. Talo watu fo I le usa vernika, ia mai se fo o le ainga masia lato a ainga uma le nei tai au, ia ma lol soifo maua, ma lol lange ma, a talo whantu I le aia le umantu I pulotu na mutele I sala whai, ia mai se fo o le afionga ia fui, ia ma lato whalemai I to sivi. A talo fo I le sunga le oto to I lau ma lato o unanga le whalemai whai tumalo I nai sa taua. Ia whaatalo watu so o se mauta ngase le buteli se la whai tātou whalemai whai tumalo. Ia ma lor so I whomanuia mai se la tau le sa tiu te malipo ana po e o maile nei tai au. Ia ma lor le langi ma lo fo I le so I fua lau le leile nei tai au.
Talo fo ile uso ia kika sinu ia ma si ono tu a ia ma se fo ia le no fa alo nei tai ao ia le fo ia ta penanga o le nei so ia ma lo la so fo mo via ma lo le langi mama ia vi ia le atu o so fo ma le ola talo fa tu ile moteli se la fai ma lo so fo mo via mana to le o le vano oli le wa palasiti munga ia ma to ia talo si fo wai pe o le fa umi foi le la ia o le fo o te talo lava kalosia ta fa longo atu i tala lo matu mai ia kalosia e palasi stimu ana nafi ia fa longo fa matalanga le si vaenga fa mai sole le vanga kau foli mai o le timu a le ko palasi mai ala le was a sa mai a le was a sa mai timunga a talavantu talovani to ke lang ma lor soi fo maduia ia ele nei tai a wa talavantu ma walunga nei tatu paanga to ke lang talovani ia ma lo le langi ma tafi talavantu le soi a upu ia masalanto ainga pa talovani tanto pon kalame ia ele ma walunga tutuila mamanu ale nei tai la stofi a to ia pa talavantu ma lo la wa soi fu manuia le nei tai a vi ia le li o mai oto o la mastala le tau ya to ya o matou le o matou sapaya ya la le palasi mai ona iwanga le nei tai au ya o leva na matou mo yai wa fa umi fo ile tau ve vela la to ia ya male munga la ya i matou leva na matou mo ia se palasi mai ani wanga ya le ho ilawa maua timunga le nei tai au a talavantu i le sunga ia whasavalu i uafi masoe. Ea, le aro mahuta mai misalanto ai ngai au kilani New Zealand, good morning. Ma lor soi fo manuia le nei tai au. Wha talavantu nei tatu paanga mahuta mai au te roa le antunu malulu le nei taimi. Wha talavantu ma lor soi fo manuia le tongani a Raima Manua. Ea, ma le whatua ma sialanto ai ngai. Morning brother, manuia telefaiva matiute o le nei tai au. Pantalavantu, ia, i nei tātou paanga i Australia, ma lor sui fo manuia, ma lor le langi mama. Mana tu tātou se mai tātou whawhiwhianga, tātou musika, vai foil, tātou kalami Talofa Samoa, ia, ili nei tai au, ona toi whaawawai fo i leo tātou talanoanga, ia, ma tātou tele wahenga tātou te whaasoa tuai tai au, ma tātou talanoai, ia o te tūpunga i su tātou o tuno o le nei vai aso ia mai sei o le nei aso whareile.
Wa fifianga na musika so fifi loyal neva henga le tai ao hea ina ua se mai le tātu taimi le o toi se fulu minuta le tau Natalia ia o le tula e fitu ia tātu se mai le fo ua tau lima ina le tātu reporti la to mai le tala le tau mo Samoa i le nei tai ao o talia i le tala le tau mo toke lau o whamutalanga winga lolo wa le tau numero sulvalu mo o ngā Samuel le antunu u lena whamawina lo fisa le vai tau e le tale lima le vaveao le soa so whareile lua sulvalo o kuso lua wheluono. Whamalusia whautuanga mo o ngā Sami. O pia mo mawhale ea ua anga i antui mātui sae o New Zealand ma au mai a ua savili whelolo whaasolo ina ma lo se le tua loa savili mai saute sae i lungo le atunu u. O nei savili lo whaatupula ia piala mai wa lungo ngā lua sili atu ma le lua ma le alfa mita ma e ono sili atu le tolu mita le maua lunga i le so. O lea o wingo so wa o le Sami whapea savili to whatu tau o le a whaawa upea ma o loo whaamalo sia i pea whautuanga ma o ngā Sami uma o Samoa. A whianga e ono alia e mai ai e so mo te tawhia o le Sami e whatu tau savili i nisio taimi. Very pleasant good morning once again, Samoa. Here's Samoa Marine Civil Weather Information number 18th, issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock of this Friday early morning. The marine advisory is still valid. A dominant high pressure system has moved northeast of New Zealand while directing moderate to fresh southeasterly winds across Samoa. This strengthening winds continue to elevate wave heights about 2.5 meters across all marine waters up Samoa and are likely to exceed 3 meters today. As a result, rough seas with custody conditions persist, thus the marine advisory remains in force for all marine waters of Samoa. Potentially major for Samoa, strong currents with rough seas, gusty winds at times. Manino ta o tonga na o whamatalanga winga lolo wa le tau numero sulvalu mo o ngā Sami ia le lawalo whaamalo sia I pia whautuanga mo o ngā Sami ia o le tātu o tunu. Tātu se mo le tau le tau mo vaenga umbo le atunu o le whaamawina le afa le lima I le vaveo nei. O winga le tau o a usavile whea lolo malo se le toa loa savili mai saute sa e lo oftia I pia le atunu u mai au mai au manai timu ya afiai Samoa I nisu taimi. O se vaenga nei mo le so, mo tele se la whai mai se voi atumu nei, ia mo le so le vai a oi nisu taimi manai timunga pupu I nisu vaenga o savili e whaatu tau I nisu taimi. Tatu se mai le talala ta mai le nei, ia o tatu o ngā Sami, mga tai whale, le when whamawina le awhali tu le lima I le vaveao le so. O au savili whelolon mai lo se le toa aloa savili mai saute sae o loa a fiepia o ngā Sami o Samoa. Whautuanga mo o ngā Sami alo whamalu siapia mo o ngā Sami umo le antunu u. Mo le aso, sewa inga nenga te whale ma o ngā Sami I mātū. O le angi le toa aloa lua sulima tolu sulima gilimita le tula o ngā luma au mai lua ma le afa mita le tolu mita le maulunga. Mo ngā te whale ma o ngā Sami I saute mo le sola vaia. E angile toa aloa lua sulima tolu lima gilimita le tula o ngā luma au mai lua ma le afa mita I le tolu mita le maulunga. Here's our morning issue forecast for Samoa situation. A moderate southeasterly wind flow remains previously over Samoa with associated clouds and some showers affecting the crib at times. For both the Border and Hawaii for today, cloudy periods with brief showers in some areas. Expect gusty winds at times. And here's our morning marine forecast. Situation in moderate southeast wind flow continues to affect Samoa's marine waters. The active alert wind advisories remains in force for all marine waters out Samoa. For today, for the northern marine waters, southeasterly winds of 25 to 35 kilometers per hour, waves and swells of 2.5 to 3 meters. And for the southern marine waters for today, southeasterly winds of 25 to 35 kilometers per hour, waves and swells of 2.5 or 2.5 meters to 3 meters.
Ia, o le na ua manino ia le tau tonga le tātou tala tau, ia, e pei o na e tu ina mai, ma li po tia mai, ia, e le tātou ofisa le vai tau i le nei fo i vaenga le tai au, mo le leo le nganga wha te te le lawa i le pulenga ma le o whainga luenga, ia, a le ofisa le vai tau, ia, ua tāpena ina fo i le tātou reporti la ta mai il tala le tau, ia, mo le tātou tunu. O lo talia ia le tau no mai il tātou tala le tau mo le tātou tu mo tutua o i toki lau, ia, o na fonga ina fo ia tu leo le tau tala le tau, ia, po a winga le tau toki lau le neia so freile, ia, o leo wa whatea mai mātou, ia, i lau whanua Samoa, tātou ngonga sami ma tātou ngā te whale. A te tele lawa le bulenga ma le o whainga luenga lo fisa wa ai tau, ia, manino fo le tau tonga le tala le tau la tau ia, a wao le siwa aenga iei fofuanga fo ina e whata oto, ia o fofuanga whatino mamau, ia, mole weekend, ai pe e whai mea fasili na wale tātou tala le tau, ia, anga leile li i tūta mawhaiva ole ne yaso. Tata se mas tātou whawhiwhianga, ia, o na tātou wo o tulo lea tala i tula fitu, ia, o na whafonga lea i le lua i whasala wanātou tātou telefou, mai vai whanua. Ia, tātou se mai musika, whaangasol solo nei vaenga le tai au, ia, mai le au bebesea te nari tautua.
Tan tonu le intula e fitu le nei tai au sa malu whaafonga i le lua i whaasana wana atu tātu telefon mai vai whanua ia pe ona tāmareina le sunga mātou aina i sa ako ia mai le vaenga o telefon. Talofa lava o talafou mai vai whanua. Ua ta imua le ofisa le whono whaavaya le tūmalo o nganga e maunga numero tasi, mo le soifua maloloina o na tangata. O lo ofisa o soani le mtanga ruenga o le soifua maloloina i le whaamumue, ma se fulu vai aso lo whaanga solo ai ai o afio anga i awhia ai. O sa le aula, maunga, sama le ulu, whaape mapata mea. E matua i unga le tele o whaamai le pipisi i le nei vai tau. Ai meso la tu wa fianga ai o le fe au nga nga maunga ma le mtanga ruenga e mawhai ona tina ia so se whaama i ala i le tu whaatasi whaama le stino o le whai o awalo pui pui ngā le whaama le si au le isi le tasi ma i o rolo pita waa whaatasi na ia maua si tu malo ai o se atunu usoi fua manuia fo o le whaamua mua lava le nā le malo le taimine nei o le tapinei na o se Samoa e soi fua manuia ma o la malolo i nau na tangata. E se fulu afe ta la le foa ai ale natural Samoa water, mo le awaa o le telefone le vai nuu. Ha o la lata atu i le wha amana tui na la vai aso na mea sina, lea o lo wha tūlanga i fo i ma le tu unga whautasi. O le nei lava le wha mue mue tu ni mata ia le to tele te usanga te itasi, pa ua sao ni fo i le telefone o le vai nuu i ala tu tāpinanga. Ai mese o lea ua maua le langolango sua i le tu tau se leni, mo le wha mue mue, o le malo tu to ataso Samoa. Na avelo na tua a ma ave ta avale la pase se la ititi, na tau si hei fo la tu a inga. Ire nei taru taru fo ua mana tua ili ali i talavau ia le o tele ta mati, e wha awau si tamu whainga i le ngata fseo sonia ia i la tau o whia ngai mo le whaiva, ai o le whawhaingo fia ina i fo i o le au aunanga, mo le mamaru lau tele o le atunu u. A lot of females are also hesitant to book taxis these days because of like safety concerns. You know what I mean? Like one of my mates, like when she's intoxicated at a club and she needs a ride back home, I think she probably wouldn't resort to a taxi driver. I think it just reflects the level of trust that the system, you know, like that we have into taxi drivers. So we want to provide like transparency for fares, but also safety for the riders, peace of mind. O le wha maite na amata maia o iaia o unga i le Universite o Tako i Nisila. Ma na saunua tele i le wha ataranoanga ma telefau mai vai whanua. But then also, like, I think importantly was to help drivers. And back to what I was saying, like, you know, my father used to be a taxi driver. Helping drivers also find an extra source of income. You know what I mean? Driving a taxi every day, you only ever get a job when someone calls the taxi stand if you're registered. And if you're not registered, it's only when someone waves you down. And it's you know what I mean? Like some days you could go days without having a ride, and that's pretty detrimental to your family and like your finances. So having Wilo there would allow, you know, riders to find drivers on a different platform. O le amatanga le masina nei, sa te tala i le fola le nei ua ta ua o le wilo ia pia, ma na awa ia inisio le mamalu le atunu u la tu te pati patia. O lo ia le whaunga mui, e mawhai i le nei porokala me, o na suia le sila le atunu u i le ngā ruenga wha ave ta avale la upasese, ai ia fsosoni fo i le te mau ai ngā, tangata ta whawhau ma le tele o i tūle le imo le atunu u. Talafau nā mone nei vai ngole aso ma ni tele fuanga whianga i masio tātou atunu u.
O le taimilu tine vaenga le tai au le uono minute te ne litu lai fitu ia ua whaafanga foi se whaawaponga na ma le lua i whaasalawana atu tātou telefon mai vai whanua o le nei tai au e beona tu whaatasia tapina ina whonga i nātu ia e le sunga ia mātou aina e sa ako mai le vaenga telefon. Lona tau whaasalawina ia pe a tāli tu la e valu le tau nei. Tanto se mastanto whawhiwhianga, ai whaatalawantu le sunga ia vai moana seu malo. Tai manuia lau whianga o tau sala, whaatalofa masani. Ia, abatu na iu mātua ia le apai muli anga mase nani le apai lau whianga lau lii. Ma lor soi foma lange mai a te ulua mātua, God bless. Whaate tele lava vai moana. Ia, anga le fo ileli i tiu te mawhaiva. E pe ona iai le nei vaenga le tai au. Ia, a mai se lantou le, mafuta mai lunga le tātou live, tātou Facebook, ma tātou YouTube, ma tātou Sina Radio app, ia, tātou ala leo a mō, tātou wha mō, ia, good morning, pe a whai whi nafta a e maua mai a tātou wha salonga le nei tai au, a whai whi ua tuaio na ala, ia, ua wawe le taimi e tāpena ia, mō ngā luenga, whai mai le, wha malosi al whai lotu, ma whi au fola mo i tātou le nei aso, ia tātou matala, ma tātou sauniuni, ma tātou tāpene pena, ia awa tātou te lema i loa le isi 5 minute o luma, ia o lau soi fuama la uola. It's a good message. Ma naia i olwhi au mo i tātou, ia le ngatou nei as of Rayleigh, ia a o le nei foe weekend, ia le o tātou svalia. Ai, tātou se mas tātou whawhiwhianga musika so i whewhiloi le vaenga le tai au, ia, ona tātou doi whaasoa i lea inisio vaenga pe ona iai te tūpunga lo tātou tunu u, ia, e le nei tai au. Whawhiwhi an talofa besa nei le Natu Brothers. Hello, good morning.
Toina, o fea e usu po ia. Ke o te alua tu pole asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ili whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele wha pia sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo inu numero telefoni 225 251 o wha pia sa le longa i le 5-3-1. Pe asia se fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Stasina o tātou polkalame tuli loa i tai awa sofareile o vai aso taitasi. Ia, o le tātou polkalame, ia, o le tātou whaatala noanga, ma le tātou whale loa whaatoanga. Ia, whaatala whaatua ilma neto lea ua, a mata whaina usu atu leo whai ngā luenga. Ia, i lantou la lai funga lei, lantou la lai sale longa lua tele sa la whai. Ia, a mai sa lantou la lai vai tele pe o lantou main lea. Ia, o lantou la lala vai tele vai talo whaantul bulenga. Ma le o whai ngā luenga, ia, ma lor sui fo manuia, ma lor le lausu, ma lor le langi ma le tai au. A talo whaatu ia te oe lea, ua anga mai lunga lea tele. Ia, a wā whai le amatali au tiu te ma whai wale le Yas of Rayleigh. Ia, good morning, ma lor lava le usu. Whatalo wātu le sunga ia Bosco Cap. Ia, kia ora, talofa manuia le au unanga le Yas from Blenheim, New Zealand. Ia, malo la wale soi fo manuia malo le usu. Whatalo wātu fo ia o loa le wato a manawa ngā luenga ina i tauranga. Ia, whatalo wātu ia lai. Ia, lai o le whalamai Hamilton. Ia, malo lava good morning guys. Malo le soi fo manuia le nei tai au. Whatalo whai le tina ia moonga. Ia, i nai papakura. Ia, whatalo wātu. Ia, to le tina malo le soi fo manuia. Talo wātu leo sea e seta, msala ato ainga. Talo wātu tuangane ya Nemia, ia, msala ato ainga. O leo so ya Naila, o Ola, ia, mai se fo lo Kenny, o Tom. Ia, ma lo la wale soi fo manuia, o talo wātu angane ya Stevie, male ainga. Ia, wa talo wa fo le sunga ya Antupola, Jeru, ia, ma luto ya Kaili. Ia, o talo wātu tu Manu, mai se wa Keseline, Matunia. Ia, good morning. Ma lo level soi fua le nei vaenga le tai au. A talo wa fo'i le tau whai moe mausu wal wha. Ia, mai so le tau si a Naila. A talo wātu ia pati. Ia, ma taima u. Ia, morning. Manuia tali tiu te mga luenga. Ia, o le nei aso ia tau tau. Ia, mai so wina tātou paanga umalawa lelo ma ua tātou wha salonga. Ia, New Zealand whaisi malulu. O le tala lea na ia inga pe a tala noa, o a mai ia, o kaua matua i te tele le malulu, ia ai malo lawa le onu sai, ia o e malulu o tauina, e malulu fo ia matua i nei, vevela le au, ia ai malulu le po, a o lea la ua mai tau atu le nei tahi au, ia matua i whaafe tailo taloto i lea tua le timu, Ajala wātu le sunga ia Mau Hans Kota. Ia, good morning. Morning, ma lor soi fu manuia. Lau sunga ma le whaltua ma no whaalo le whaua. Nga i moli nei whana ia o nga. Ia, ma lo, ia o lai palu mai sa wa i oi sa to o le paile pan keke le tai aua. A le malanga ia fuatia le motele sa la whai.
stasi leo event pito isilio na tuli loa ia ile amatanga fa iunga le neiva ia so ia e pe ona iai ia le sa to le by sevens lea lea sa amata ile aso nafi to tele la ila tau lea sa fesilingia fo tulanga pe ona ia le aso nafi ia o tae au le asto nai, lea o le a tala malai ai le vaenga le Golden Oldies, i le sevens lea sato le bai. Ia, lima la ia a fio anga le ia lato au taalo le Golden Oldies, ia po o le vaenga le li tupao tama lea le au matutua. Ia lea le ia le aua sato le bai, o le aua whangamalo, le aua sa maunga vai eisa, ia o le aua sa fai prongos, ia ma le aua fa sale le anga. Fasale le anga. Tu sala e tolu, fasale le anga e tolu la tau au. O le au vaenga le Otis, ia o le vaenga le RFU1 ma le RFU2, ia tolu ila ia leo au fasale le anga le anga. O neila le aso farai le pe o na fata oto mai ai, ia le bol kalamea le ia ale komiti fo ia le sevens lea. Ia le o le amantalia le talasfuluma lua i le awaulia le so. Ia, lea lao le a mua na tala malai ai ia le aua sa maunga primary school ma le aua le lepa i lalo o le se fulu tau sanga le mātua. Ia pe o lea la a matai nei whanau la iti. E whala ta alonga mua ia nei ta alonga lona lua sa to o le baima sa maunga primary school ia i lalo la o le se fulu tau sanga le mātua le vaenga le a lii. O le talonga lona tolu o le ilo ai le lepa ia ma sato o le pai ia whatasima le talonga lona whao le a popo le awa whangamalo ma le awa sa maunga vai eisa Golden Oldies. Wow! o le la amata nei Golden Oldies o le amata nei le Golden Oldies le ala o le vaenga le Golden Oldies ia o le mua ta alo ai le awa a sa maunga vai eisa ia ma le awa whangamalo. Ia, o le se tātou tālonga le iai i ona whaanga solo lo leo tālonga pulu mantua i ono pulu ia vai ina ia tātou tālonga ia le tātou le by sevens ia tālonga mua le pulu i le au tātou le by ma le au whaasale le anga lua. So le tālonga lona lua le pulupi tāmo le sau ma le awhio anga wa opo ma le au sale moa i nei tuma nei. Talonga mua le pulusi le o le awhetau iai ia le tasi market mai le awhianga o San Fotu ia matama tuai ia le kolisio vaiola. O le talonga mua le puluti le o le ailo ai le awa leona mai laulii ia ma le awa sa musu ia o au o uni o au ia le avatu nei tumua nei. O le talonga mua le pulu i o le apopo ai le awa sa maunga vai eisa ma le awa fale alupo. O le pulu F, ia le o le ata alo mua le awa whaasale le angatasi, ia ma le awa whangamalo, ia ma whanga solo atua i lava tātou ia ise tātou awia, e ta ilua tāmilu sanga ia alua pulu. Ia o le si ta alonga lona lua le pulu o le apopo i whaasale le anga lua ma le awa patamea, ia ta alonga lona lua le pulu pi, o safa i brankos ma le tamo le sauma ia opo, ta longa lona tolu le pulsi tamo le vausa ia matama tuai le kolisio vaiola ta longa lona lua le pulti le o le apopo le awasa sina ma le awasa musu ia o le pulti bultina o le pulu i santo o le bai wetland ma le awa fale alupo ia ma le pulu F ia o fasale angatasi ma le awa paia ia le na ona mai ai leo o ta'alonga a pulu ia mole ne yaso ia nai pe o la talanta antu le afalafa toi so fo ila ia le ma toi fa mai ai ta'alonga le vaenga le Golden Oldies ia ile toi ta'alo i fa sale le anga Oldies ma le awa sa to le bai o fanga malo le o le ailoilo ma le awa sa fa i prangos ia sa maunga vai aisa le o le feilo i ma fa sale le anga Oldies ia atasi fo ila male awa sa to le bai le o le ata alo ta longa mulia le so ia male awa sa fa i brankos ia o le whaanga solonga na tulanga pe o ni ai ia tātou ta longa o le so man tuai ono pulu le vai ai ia o le pulu ale iai ia au
sa to o le mai rugby club faasale anga RFU1 ia ma le aua patamea o le pulpi le iai le aua sale moa tama le sau ma ia opo sa fai prangos polusi tasi manken ma le afia anga sa fotu o le au tama tuai al kolisio vaiola ia ma tama le vau sa o le pulti le iai le aua laulii sa sina ma sa musu o le pulu i le iai sa maunga vai aisa fale alupo ma sa to o le mai wetland ia ma le aua le pulu F ia le faatulanga i whangamalo faasale anga RF1 ia ma le aua paia ia o tato pulu nai ono e pei o na iai le whaanga solonga ia o tato talonga tamilisanga ia a le taito fito sa to le pai ia ke ofo ia se savai ai le anga ia ne ia ia e mai mo o le fatau no wina i le malai taalo le aonga tulanga lua sa maunga ia po tama le vai eisa pe ona fofoina le ala taals fulua ia ma amata i loa ia tamilisanga o le sole na ia le amata i taalonga nei whanau le tupa nei whanau tama ia i lalo le sfulu tu sanga le mātutua so o i loa le mata alonga le golden oldies ia se i toe mai moalo tātua tunuu ia ma toe sila lo matua po lai oke ia a au to ina ia awa o kama ia le la ta alo le golden oldies o nai toe ina ia o la toa ia e makua i ili kaka ai pa use polo ngai kamalaka pia sa TV ia but ele foi se me fa pole nai lo fina ngalo pe a fai le mauso o no tanga ia tuai le malai sa maunga e moli mawina tanto talonga ia na le kila vo lau TV le ala anta le malo TV iva ia po tanto unanga nei tanto fola nei o le tuipi Facebook page o le tanto tuipi YouTube channel ia mal tanto wala leo le si ufonga le atu no le lu api o le atu sa o tuai a tanto fa salonga ia i tamilisanga le taito fitu a santo le bai ia e pei ona fata oto mai ai lea sa amata le aso nafi ia o lea fa awau le so malen fa nau nau ta inga e fa mai a umai tantu ta longa ia i le aso a tau la stonai ono a feta la le manu ma lo ma le ipu mana ia ia o lea ua mai tau wina lawa tanto iai pe il tanto fa soa tulanga tau ta longa o lea lava lo fa ngasolo ta misanga le kilkiti Samoa ia e lo tanto o tuno e au fi ai tu mo nei e mai se mo tele sala fai mana tua la lo vai so fo o vai so nei le tala lo ia il fa mo mo il tanto tuno il tanto Messina festival tau la na o tu vai so fo amata ona fa ngasolo ta longa sa ilinga sambini ia ale tanto ta longa le kilikiti Samoa ia e pei ona fa ngasolo fa mai le lima vai aso ia taluna amata mai ia male fa mo mo le na ia o le vai aso fo ia le fatina na il tanto sa ilinga sambini valu au mai se vai i valu au tumu nei fa au tamaita i tai fa au ali ia mai se vai i maupolu ia le o le ilo po ai le au lo moni la vai le afi ia va talo vantu ile sunga ia va tai amosa man mi au fai vale nei a so fol tu sala mai melepone a stalia va tai tele la va tai man wi tele ia tiu te ma fai vale nei tai au ia o le whanga solonga na o tātou sa to le by sevens e bei ona a to ina tu ia a wafo i le sila fia le tātou o tunu a maise lava o le moteli sa la fai e ia le upu le fai sawa i e le fai ngofie ia talo fai le masi i atu a awa tumbuane e ta alo loa la ta maiti sawa i la to lau whanua ma la to lau ele ia talo fai talo watu ia pe a fai na wanga mai lunga la tele palasi ti mungal tai au ia e mauti noa wa iai vaenga o le tato a wala wa fai sinema si se ia mali susul nei tai au fa taila wa le timu tafi atua i le pefu maua i le whaasusu le ngātou tātou ia tangata soifua mai se voi ona i tātou mea whawhanga ia o na iati na e tau mawhai ia o le fu ofia fia le totele lau whai whaatoanga wa maua le whaasusu o le nei tai au ia whetau le lei male mili lea whato atu ua tu ilalo ma le whaamilinga lea whato
Ia, ai tele ma tele ni si tala. Lea lawa tātou te wha soa iai. Ia, ele nei tai au. Ai se o tātou se mai sta sine i o tātou whawhiwhianga mo sika so i whiwhiloi. Ia, mai le o besa ane seto whana moi. Ma le whatunga, ia, whiala mai le tai au. O ka le sa puko mawhauwhaunga. Ta ilo fo i o mawhauwhaunga pe ma o mawhauwhaunga na vaenga le o mai mo mai. Ia, o le si e bolonga le mawhauwhau. Ia, wape e ka whewhe po whiala a mawai se breakfast o nei tai au. E, ta pena whiawhia mai. Ala uso whiawhia mai e oe te mawhauwhau tele a mea o le ise tupe lau ato. Ia, a mai se lawal to tele lau whenga luenga le malo. Ia, pe ora vai aso anga vale le vai aso le nei to tele. Le lope te wala ala ato se angelu po Samaria nga le lei lau whane whenga luenga. Ia po lo ofisa o manatua iaso la. Walo ta masa ula ula ta paatu lo whawhanga mai. Ia ka ke kaua kuloa pe ma astona i umama te o mai amala uta mai whailanga pe paloto. Ia ma ke mai ki ngalo ka mai la aso a whamai. Anele mai le pe palafu mengi le ka akia mai. Ia. La utan la malsa pefa alua ya nga ulaki pepa la fumenginga awa le ainta pa te tonu ala sulu le tope te tonu pe sole ya le kiwa fa mariko inga esiaki pe pepa ye le no pe te mo so ulaki ne yaso ya fai mali mai fai na wa nga mai lunga tele ya drive safely fai mali mai lo nga mai ya le nga tala fai nga wenga mai so moli na fa na ya la to fa la onga ele nei tai au o le aso whareili. Ana seto whanamoi.
Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe whaamomoli le Western Union, o lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaitijia tupe whaongai lafo mai ai, ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union, pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua o taua fesuia ingo tupe a le Western Union. Le porka la me lo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Talofa ma le laufufonga fia. O le seni au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma ato tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia whaamalo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai ma le mamalu lau tele o le naunau tainga ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia ma le whaamaoni e whaamani ina ai so se tasi o le mamalu o le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a matamai ia oe whaama ite swinga le lei Talofa ma le lau fufonga fia.
O le saona o alo mawhana wa o ngā le kolesi mawalunga o e se le ia I whale ula. Kolesi lea le e kale sia mea tutisia pe ona ia I fo ile lātu sao I tātou whawhiwhianga. Ia ma musika so I whewhiloi o le nei vaenga le tai au. O lea ua toi luas funu minuta le tana tā leo le itu le valu I le tautumu le unanga nel si ufonga le atunu o le lua api. Ia e pe ona iai, le neiva ia so atoa, ia o le asa, ia I le malanga ta amilo, ia a le awhionga le te ta, ia le malo mara kāpeneta, ia tulanga le asi o tātou a whalemai whai tu malo, ia le pe ona iai, whalemai whai tu malo o, malawa tu mua nei, ia ta o tofo I le alu fōwhanga mona muteli sa la whai, ia a wale sila ma le tangatanga iai le tātou malo, ia nisi o vaenga ia ona toi whale leia le ngā tau tātou whalemai whai tu malo, ia o nisi foi o walau papa taipela, walau papa lei o I le pā, ia lea foi nau o ia ila singa. O le motele sa la whaile, tele foi na iaina nisi o wala si mai e matua I te tele ti munga, ia malaloto tā whenga le tātou tunu a mai se lawa sa la whai. Ia le tele na polokai la wala te lo fo ilai te wo o atu ia sia sisinga le tātou malo I tulanga na ia o vaenga fo ilea ina ia mauti noa vaenga I toi whaane lei mo le whawhaingo fiaina o nanga le tātou tunu. Ia, whaatano vātu I le sunga ia Sao Star Wars, good morning. Ia, le lo mafuta mai New Zealand. Ia, morning, mahalo, lawa le soifo manuia le sunga sao. Ia, mahalo fo ili usu tu te mawhaiva o le nei vaenga le tai au. O to lima sui a le anisio o au whainga anuenga le tātou malo, mai matanga anuenga ese. Ia, e bei ona iai le official tine mu, ia po le official fui mu, ia o le matanga anuenga o sisio manga puna o whanatura, ia po le vaenga le MNRE, ia o sui ma le universite au au, o le antunu I Pambangangala, ia le o mawhai ona maua le awa noa ia nga ia tuai, ia e whaawaua wa onga I Nisio Universite le atunu I Apani, whainga paanga lea, ia a Samoa mai Apani, ia lea maua I lawa noa o aloma whanau o le tātou atunu e anga ia tuai moa wanoa whaskolo sipi. E to lima fo ila Nisio uso matua ngane lea ua mawhai ona whaamaru ina, ia wanoa nei pe ona iai ia le sunga ia Alice Talingi Apolo, ia o le sunga ia Nuku Whetau Moaulu, ia o le tamaita ia Seru Ia Loama, Patisepa Maungata Milikini, ia ma le sunga ia Manu Solomona. Sunga Manu Solomona le sui lea le tātou official wa tau, ia le tele na ngafa lawa le sunga Manu ma tātou update o le talo le tau, ia le fo ila o maula wanoa Manu. E toi a nga ia tua ia toi whaawau, ia o onga ma sa ili nisi whailonga, ia awa lava, ia ole nau ta inga le tātou māloe maua I le awa noa, ia o awa onga whapene ia tunu mamau. Ina ia fo maina ia tātou tangata, ua whaalau tele ina lo lātou sila fia, ia ona toi a nga ia lea ia lātou whalawhai ngā luenga, ia sa saama ia ila lātou sila fia lea. Awa ia lea nga inga iluma ma le whaalau le lei ia atili ia o au nanga mai lea ofisa ma lea mata ngā luenga ia le pe ona tatala ila wanoa ia elena ia pani fo ila o lea fo ia le whea ngainga fo I whapene ia Samoa Masaina ia o lea fo ia ile tātou wanoa whaaskolosipi New Zealand o Fiti o Australia ia o nisi o atunu o lea to Europa ia o lea fo ilai wha mafola mai pea a o saina ia lea fo ia pani e pe ona ia tātou sui ia lea ua wha maria ina I le nei fo ia wanoa nga ia tuai mo ia pani ia o le nei fo iwa ia so lea sa saini ai ia le whengainga ia a le Samoa Victim Support Group ia po le whalapo tonga leo to manga moe po pua ngatia. Ia ma le malo fo o Japani. Tawur mai le lātou a ambasa I nei le tātou tunu. His Excellency Suzuki Ryutaro. Ia whata se fo ila ma le lātou fo ai. Tolu se lau lima sulfitu a fitu se lau iwa sun fitu tā la. Ia a lea ua fo ai mole whalapo tonga al to manga moe po pua ngatia.
Sau no le fionga to mai tai Brestene ia sili ni ulina Jan ia e fa aftaia ia le fo I a fo I tele ia au wa ia alo mafanau e le fofuanga I fausia se fale a onga ia na ia alo mafanau ia e nga utal tanto to manga mo e popuanga tia ia awa o le tala mauti noa o lea lava e whaupopo lava le whai numera o na ialo ma whanau ia inga utale tātou loto alea ia pole vaenga nei o le tātou Samoa Victim Support Group I tona I mato ia ele ngatala ia wanoa skola sipi ai ese fo isi la le tātou tunu o lea lava I tele ina anga I mai ai ia foa I mau soani ia a malo nei te pe fo la ia pani soani lea na tali se pa ia ma maua ele fala po tonga ia o le to manga moi popo ngatia pa malo va talofa tu ile sunga ya soli la foia tukuola good morning man we ala wa suka bless fa taitele lava soli ia fa pena fo ila sunga male ainga man we tel tu te mfaiva a talofa tu le fionga ya tofa ia po tama ia tofa ma le faltua le nei tai au a talofa tu fo ile sunga mantawete va talofa tu le sunga ewini ia ma le lato au ngā lue umalava ia o le fo wanga ia tu yutal talaloa ia ile vaenga tono lo iaina ia tina e tau mawhai le nei tai au talofa tu le sunga bali ka muta ma le faltua ma isa wale ufenga ruenga umalava le rosalote ia ma lor soifo manuia le nei tai au va talofa tu le sunga Susana bolo tu Susana malon falaloa ia ma lole langi mama a talofa tu tanto team bolo tele sala fai fionga ia sangapolu ia mai se fo ile tato a wolo anga ia tuai ia mo le fasalawina mai o tato la kapia le 7 santo le bai ia o le wa malulu mai le tai au ina o palasi timunga ia o teilua ia o leva fo na already mai ko esi la tau ia male talofa le sunga ia sua ia masala to waenga ina le SCC le maketi funga le mai se lo le tanto tunu ia le tanto maketi funga le ia talofa ma lo so fu manu ma lo le usu tanto maketi funga le ia o le lava lo fa au le tau tu male unanga lu sulfai tu la ia lu fa solo atoa ia wa ia ini so ila tau vo ia fa fo se ia na i se mana o ngai i fainga fa taunga le po ia afil tanto maketi ia tala lu sulfai tu la lo fa wa ile unanga a le tanto maketi e funga le se me valu antile o toi se fulu male lua male fa minu tele tane tale le tu la valu a jalo vantu malu nei matua nga mai mo moli nei fa na ia la to fale a onga le nei tai au ia ma lo se fo maria ma lo tamaiti ia ma lo la to anga ia to la onga ia ma to anga fa mia onga tanto se me stanto fa vivianga va sai foil le tanto programa talo lava Samoa le nei tai au ia tanto se mai le ile fatonga ia mai le awe bese so for the boy ia vai foi il tanto fa so mo tanto talanoanga ia mai il tanto bese le tanto se mai nisi tanto fa slango fa business fa la wilo toi fa wa wilo tanto fa so inisi fa vaenga ma tupunga le tanto tno
Mai mo fa fonga fa sa lango tu sa ala wala to TV va male ala leo le lua pili si fonga Samoa. Mai le malai le onga tu lang lua Samoa le tabli sanga te to fito sa to le pai mo tele sa la fai aso lua sul fito lo valo le lua iva le basina le rio au kuso. A wale MC ta long te to fito le va au wali ia au fiai ma o te mai mai sa la fai mo tu mo nei. A wali ila lo sulu ono ma sulu te sanga le ma tua. Ai mai sa le va ngo tu le soifua. Le uto e fa mana tu le kapile ko en oris. Ba ta sai mala ngo aute au wali ile open men's team si lea e ono pulu au te tolu e sa ili aili champino tam sanga o le nito sanga lu o luono. Ile manu malo e ono afe tala ma le ipu au tu. Le tam sanga te to fitu sa te o le pai sa vai o le nito sanga u fai o na wiratu ono na lango lango o tu le company telefoni e le Vodafone Samoa. Ba ta sei mala lango lango sua alo ma tama whana wala afio anga o sa te o le pai. Ai le ngata i lea o le lango lango sua i wha sa lango tu sa o le TV iwa ma le lua api le si fonga o Samoa. Sala whai e le whai lo fie!
ma, wa e mai ia, e watu se fuala au. Le ai. Ea, a au mai lala tau singa tama. Le ai. Ea, atama, e tunu pa mai se mua maoi. Wai kiki o awakonga o le ani e le ai. Aya, ea la tama, le ese mai ke manga awai. E fale o ke le lunga le lima fase fulua mo. Avoi, ea, kakaisi. Ea, o tātou a whaalau loa whaapisanesina, o tātou whaasalunga le au o nanga ma le ala leo, a tātou a siu whonga le atunu o le lua api le whai maina i alo matama whanau a toke lau ia e heki a le tu AP. Tālo whani toke lau, whantalo wātulu sa ia upu, ia mai se wale maa walunga le whaafonga anga toke lau nā motu tolu, ia maa lor soi whomanuia, maa lor le langi maa le nei tai au. Talia se reporti lanta mai il talo tau mo tau. Ia o nā to i nātu vo i lea ia wale sila fia tūlanga pe ona iai. Te le wha mo maunga pe o nā to ina mai ia ele official whainu mera alo tātou tunuu whi malanga inga. Ia o lea masina ma lea masina mai sila fo il tiltilo atu. Ia i wha mo maunga o le native sanga la tauia. Ia mai a tātou telefoto i whasala o nātou tālewalu o no leo le a tālewalu. Ia o na tātou se atulo lea e le ngatala whamalanga inga i lungo le ea i tātou wa lele. Ia a mai se fo i whamalanga inga ia mai wa ameli ia ia siela tātou o tunuu. Ia i lea masina ma lea masina whaisina to tele o tangata ia ia sia Samoa. Ia luinga lau whaamatalanga, ia o lea fo i oli atu, ia mole wha tele la tātou o tino o tātou Messina Festival, lua whe loa solono le fofoi a mata i lea Sosan, vai a sonei, a Sosanei. Ia, o le mato i to o tele fo i lava, e le ngata lava na i o tātou tau ainga, ma na i o tātou tangata Samoa lana papa au i o tino mamau, o lea ua malanga mai ele fofuanga e whai Messina Festival mai nei la tātou o tino uma sa ia sia fo i nei, ma tua manai ainga. Ia a o nei o tātou turisi, ai o tātou tangata ta whao mai mo mai, ia o lea wa lea lava ave lava le tala ave, o le whi au tau mori lawa le nai lea taimi ma le aso whao ngā ina le tele vavave ma le sawa ea o soota inga wha teko no losi le nei taimi ea o le ave lawa le tala ave o Samoa le antunu o au le lei Samoa le antunu o matango fie Samoa le antunu o ea tali malo na tangata o Samoa le antunu o ea e mānei o nā atu whalenga ma o nā lau whanua ia o lea lai e look forward mai fo nei to risi la tauia ia i le anga i mai i lo tātou tunu ia mai se ia o lea fo ua awe fe au tau moli le tele o tā penanga lea iai mo le wha moi le o tātou tunu ia so la lau wha apea le si pālangi lon to lua wha mai o ia o tā ua i o Samoa na vai a so lea ia a mai se ho ilana i o tātou tangata la vai a lo o lana bapa ai o tunu mamau ia o lea ua awe i livi ia which is o se vahenga pitu sili la wana mana ia matango fie ia ele tātou a militino whaatasi ma tātou tantalie whaatasi ai ia i tulanga i pe ona ia ilu wha moi ala tātou tunu ia ole o tātou nele i tula valu manatu tātou se mai ele toi whaasala manatu tātou telefon mai vai whanua ia ele sunga mato aina i sako
Talofa lava o talafou mai vai whanua. Ua ta imua le ofisa le whono whaavaya le tūmalo o nganga e maunga numero tasi, mo le soifua maloloina o na tangata. O lo ofisa o soani le mtanga ruenga o le soifua maloloina i lea whaamumue, ma se fulu vai aso lo whaanga solo ai ai o awhio anga au fia ai. O sa le aula, maunga, samala e ulu, whaape mapata mea. E matua i unga le teo leo whaamai le pipisi i le nei vai tau. Ai meso la tu wa fianga ai o le fe au nga e maunga ma le mtanga ruenga e mawhai o le tina ia so se whaama i ala i le tu whaatasi whaama le stino o le whai o awalo pui ngā le whaama le se au le isi le tasi ma i o rolo pita waa whaatasi na ia maua si tu malo ai o se atunu usoi fua manuia foi o le whaamua mua lava le nā le malu le taimine nei o le tapinei na o se Samoa e soi fua manuia maola malolo i nau na tangata. E se fulu afe ta la le foa i ale natural Samoa water, mo le awaa o le telefone le vainu u. A o la lata atu i le wha amana tui na la vai aso na mesina, lea o lo wha tūlanga i fo i ma le tu unga whautasi. O le nei lava le wha mue tu di mata ia le to tele te usanga te itasi, pa ua sao ni fo i le telefone o le vainu u i ala tu tāpinanga. Ai mese o lea ua maua le langolongo sua i le tu tau se leni, mo le wha mue, o le malo tu to ataso Samoa. Na avela na tua a ma ave ta avale la pase se la titi, na tau si hei fo la tu a inga. I le nei taru taru fo ua manatu waili ali i talavau ia le o tele ta mati, e wha au wau si tamu whainga i le ngata fseo sonia ia i la tau o whia ngai mo le whaiva, ai o le whawhaingo whia ina i fo i o le au aunanga, mo le mamaru lau tele o le atunu u. A lot of females are also hesitant to book taxis these days because of like safety concerns. You know what I mean? Like one of my mates, like when she's intoxicated at a club and she needs a ride back home, I think she probably wouldn't resort to a taxi driver. I think it just reflects the level of trust that the system, you know, like that we have into taxi drivers. So we want to provide like transparency for fares, but also safety for the riders, peace of mind. O le wha maite na amatamaia o iaia o unga i le Universite o Tako i New Zealand. Ma na saunua tele i le wha ataranoanga ma telefou mai vai whanua. But then also, like, I think importantly was to help drivers. And back to what I was saying, like, you know, my father used to be a taxi driver. Helping drivers also find an extra source of income. You know what I mean? Driving a taxi every day, you only ever get a job when someone calls the taxi stand if you're registered. And if you're not registered, it's only when someone waves you down. And it's you know what I mean? Like some days you could go days without having a ride, and that's pretty detrimental to your family and like your finances. So having Wilo there would allow, you know, riders to find drivers on a different platform. O le amatanga le masina nei, sa te tala i le fola le nei ua ta ua o le wilo ia pia, ma na awa ia iniso le mamaru le atunu u la tu te patia. O lo ia le wha mue, e mawhai i le nei porokala me, o na suia le sila le atunu u i le ngā ruenga wha ave ta awale la upasese, ai ia fsosoni fo i le te mau ai ngā, tangata ta whawhau ma le tele o i tūle le imo le atunu u. Tala whauna mo le nei vai ngole aso ma ni tele fuanga whianga i masio tatou atunu u. O le taimile watine vaenga le tai au lea ua ono minute te ene leitu la valu hea o tātou telefona toi whaasala unatu ea mai le sunga matau ai nei sa ako tātou vaenga o telefou ea whamawina i mea tupu le nei fo i vai aso le sa ta ua i tātou telefou ia le whaama i te fo i ia a le tumalo nganga i maunga numero mua ia tulanga lea le whaatino ina o siva whaamalu ia po le sumpa. Ia ma le telo vaenga le lima ia i le tumalo. Ia le ai au fia anga o sa le aula o maunga o samalai ulum batamea. Ia o le anganga fo i le ina ia tau sisia
ia le soifua maloloina lau tele o le tumalo ia wai peila o lea e amatamea mai ai le aulau ao sina ia faasolosolo mai ai tupulanga talavou e o lava inai whanau ia o le tulanga le na stasina waenga le lava lo anga i mai ai pea ia le sosoani ale matanga ruenga o soifua maloloina ma ua mai tau fo i le tele o afio anga malalafanga e ka le sia o au lotu ia o pa o mai le musika i lewa veao a wha mai o le sumpa le mafutanga tina o le sumpa le komiti ma le awaluma ia e anga i uma iai oi te sole mana ia o le wha malo stino wha atas ia ona mai a loa lea ia tau whao le popo ma le esi le tai au a mausi na apu ia wa mana ia fo ile na ia ai pe o kama sawanga wa le tele a kele le esi tele le popo la tau wia ia mana ia tau sia le ia ilso fo maloloina ia a vai fo ile ua anga mai le nei tai au ia tulanga ma sani lava i le whaangaina ia ia o awa noa tātou te maua ia a mai se fo ile to telo i la tau e whaanga ia i le tātou rutele i pensula manu ia nga i mai ai la tau savali ma la tau tole ninga ia o le tai au ai ua whamawina l'office o Whainumera whamawina Samoa le Sabisa ia le CTI le se fulu wha tesima le fitu pasene o tangata malanga mai lo tātou atunu ia i le masina len se mawai atunei le masina yulai wha atusa tusala ia yuni lawa le tausanga nei CTI foi i le iwa tesima le iwa pasene ia wha atusa tusa ia yulai le tausanga o tunai lua afe lua sulma lima o le au whainga i lua sulfitu afe se lau wha suluiva tangata malanga mai Samoa i ai ulai o le tausanga le nei. Pei ta ia le lua sultasi afe wha se lau walu sulua o ia tangata na fea Samoa mō ta whaonga ma lo longa manisi wha amoe moenga. Ia na. Mo le silafia o lea lua sulfitu afe se lau wha suluiva ia to afe wha se lau lima suluiva na malanga mai iwa alalo ai o le lua sfulu lima afe ono se lau iwa sfulu ia ila tauna lea sa fai malanga mai wa lele. So lau wha maumonga pe a wha sai masina amata le neito sanga mō tangata malanga mai lava i Samoa ia ua wha mawina ai o le masina Januari to o lua se fulu lua afe lima se lau lua sfulu malua o le masina o Februari sfulu wha afe tolu se lau fitu sfulu lua sawa ia mati sfulu fitu afe wha se lau iwa sultasi a berila sfulu iwa afe ma le valu sfulu ono ia o me lua sultasi afe wha se lau sfulu maliva ma Yuni lua sultolu afe ono se lau fitu sfulu male ono ia kata se fo ila ma Yulai ia lea lua sulfitu afe ia se lau wha sfulu maliva ia ele wha atulanga ina wa alele ma wa alalo i lunga le sami na malanga mai ai la tau ia la tau laia lena malanga mai wa alele o malanga umala le quantas ia sultolu pasene sultolu tesima le wha pasene le au wha i o tangata ia tu sale ma le tolu afe ono se lau wha sfulu o le Virgin Australia ia wha tesima le fitu pasene tu sale ma le afe lua se lau valu sulu valu le au whai o le Talofa Airways, 5.5% ia tu salema le afe 5 se lau wha suluiva. O le Samoa Airways, 2.5% tu salema le lua afe ono se lau tolu sulu fitu. O malanga le New Zealand, ia tolu sulu valu tesima le 5% tu salema le sulu afe wha se lau tolu sulu le au wha i o tangata malanga wha ngaina au unanga le New Zealand. O le Fiji Airways, lua sulu tesima le 5%, ia tu sale ma le ono afe se lau se fulu ma le 5 ia ma isi va alele ia tasi o tesima le tasi pasene ia tu sale ma le tolu su tasi le fa i o tangata malangai va alele lava na ia fai ngā malanga na va alele mai le amatanga o le neito sanga o mai le masina Yulai lea na se ma vai atu nei o fe malanga inga ia fa ngā ina tātou va alalo o Lady Samoa wha, ia tolu tesima le 5%, ia tu salea ma le iwa se lau su 5 le au wha i o tangata na malangai. O wa a whai la, o tesima le 2% tu salea ma le 5 su tasi le au wha i o tangata.
ia maisi va alalo e tasi te simale iwa pasene ia le wha mawina i le 5 se lau ma le tolu le au wha i la tau na malanga ai ia mo le lua sultasi afe wha se lau valu sulua o tangata siasi mai Samoa o le sulu no afe iwa se lau 5 sulma 5 tangata mai atunu o le Oceania e a ofiai America Samoa Fiji, le Atukuki, New Zealand, Australia, ia mai sia tunu o tomoto le Pasifika. O le ono se lau 5 sulfitu tangata e mai atunu o le atu Europa, ia e au fiai Britania tele, ia o sia mani mai sia tunu o le atu Europa. Ia se e mai la ia le o le tu Amerika e au fia mai e makanata e lua afe 5 se lau fitu sulfa le au whaio i la tau na malanga mai ai o le atu Asia e afe se lau ono sulmaleiva e tangata na malanga mai le atu Asia e au fia i a pani o Saina o Kolea ia mai sia tunu o i tono le atu Asia ia mai sia tunu o la langi le wha mawina i se lau lua sulfitu le au whaio tangata na malanga mai ai ia ma le awha inga o tangata na malanga ese atu ma Samoa i ai u lai le tausanga rei e lua sulwalu afe maltolu sulima olo se foi no wero soli e afe whanse lau suluono tangata na malanga ese atu e wha ngā iwa a lalo o le lua suluono afe ono se lau suliwa tangata na wha ngā ina wa lele o lua i masina e ono nei tausanga lua afe luono ia o lo o le au whaina o tangata na malanga e se atu ma Samoa. O Januari, malanga e se atu ma Samoa, tolu sulu afe ma le walu sulua tangata. Masina o Februari, sulfitu afe ma le ona sulfitu. O le masina o Mati, sulfitu afe se lau ona sultasi. Aperila, sulu iwa afe iwa se lau tolu sulu ma lua. O Mea, sulu walu afe 5 se lau walu sulu ma 5. Ea, ma le masina o Yuni, e lua sultasi afe valu se lau fa se fulu ma le lua. Tu salalu to tele tangata le na malanga o le to tele le na malanga e se atu. O le to tele le fai numero le masina o Januari. Ia, ma o le ngā luenga le nei le o mawhaio na ngā lue ai ia le ofisa o fai numero wha mawina le tātou utunu o Samoa. Ia, mta ngā luenga le pānamia ma le kāpeneta. Ia, tawara foi ofisa o whamalanga inga le atunu. Ia, le maua mai ei tātou wha maunga nei tu whatasi. Ia, awale sila fia. Ia, tātou tiltilina iai. O lele i wha mawina le masina o kuso. Te loa wha maunga o kuso. Ia, whato a maua o mātu pe a le lava o kuso. Pe a mai a foi le pisi o tātou Mesina Festival. Le a matai le asa tolu sulman tolu sultasi o kuso. Ia, te loa la whato a maua mai se wha maunga o kuso. Ia, e le isi fo ia tātou tolu wha 5. Ia, a masina lelo lumana i atu. Ia, e tau atu lava i le whai unga nei tau sanga. Manaia. Malo fo i le a fionga i le pulenga. Ia, ma le au whainga ruenga le tātou ofisa o whai numero wha mawina. Ia, e maua le tātalea. Ma mauti noa le tātalea. Ia, mo wha maunga e le ngata i la tau e malanga mai. Ia, tunu mamao te tono Samoa. Ia, mai se vo i la tau e malanga e se atu ma Samoa. Ia, mai Januari. Ia, o mai le masina Yuni. Ia, e tangata i malanga e se atu. Ai, o wha maunga o tangata malanga mai atu no mao mo Samoa. Ia, le wha mawina ai mai le masina Januari. Ia, o mai le masina se mvai atu nei iulai. O le nei tau sanga lua whelua sulu leono. Se bal tātou taimi leo suluana minuta te nele i tula manu manatu tātou sa mai. Ia, e se tātou wha awhiwhianga. O le nei fo i vāenga le tai au. Ia, ai po ua inu whala au le tai au ne te wangalo. Ia, pe vai fo i ia po ua tali le malu o le tai au. Ia, a o tai au la vai ia wha timu wha penei. Ia, o ngā ia le kama fo ingalo le sua whai. Ele au ngā aise ma mafo le malu o le tai au. Mawala se koko esi vai salo. Ia, maua sina koko leisa ko pai o le tai au. Umala sali. Pawhiwhia tala wabe sena i le manu vai. Ia, fia ai se sua whai. Tai, o loi ma tai, wa malingi lingi mai.
silingia ita etangata wa ema ito ata si fea lau baba ai otali pupuni atu itangata le fa fine ai a fai lau fala tafia ai e ise vai salo tafia inu e ise sua fai o le fa fine le wa fe sola sola tai wa ai ua o tino mai ole fiso e soia e te tangi ai ulo la lu ilo tina momoli o alo fai lo ainga ua mali e lo ulo toi lau tau singa tafia ai e ise mai salo tafia inu e ise sua fai o le fa fine le wa fe sola sola tai wa ai ua o tino mai Maloto ina, o fea e usu po ie. Te au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whalikomiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la fwoi wapo e kumkungu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o ala i vaiteli, ili whalo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whalikomiti taru sanga ia. No o ti e lo le i vaiteli se i mata i e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele, whapeasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo inu numero telefoni, 225 251 o, whapeasa le longa i le 5-3-1. Pe asi fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Ia tu mana ia lo tino so mai a o fai tu ua se ki lava oi baby fai mai o la upele ea o lava o te mapuai a o fai tu mana ia lo tino pai mai o la upele e sau se ita tala noa ta fie fa amasani ia i loa o lo ingoa ae aso manatu bei uane i se siva ai ale ai o mali lava i le ulima ia tu mana ia lo tino so mai a o fai tu ua se ki lava oi baby fai mai o la upele ea o lava o te mapuai a o fai tu mana ia lo tino pai
Se hani sau ia se I whai mai o sau tala Se I tau tino mai o ai se silo o langa Ai ale ai wa okay po le tama putanga Ne I e molet o e musu fo I lo unei tangata Se hani sau ia se I whai mai o sau tala Se I tau tino mai o ai se silo o langa Ai ale ai wa okay po le tama putanga Ne I e molet o e musu fo I lo unei tangata Ia tu mana ia lo tino so mai A o fai tu ua se ki lava oe baby fai mai O la upele ea o e lava o te mapuai A o fai tu mana ia lo tino pai mai Ia tu mana ia lo tino so mai A o fai tu ua se ki lava oe baby fai mai O la upele ea o e lava o te mapuai A o fai tu Amo e lo uau O lo ua lo palera e whaama Tu mawhea O e lo ma whawhau Sweet love You're in my
vivianga na musika so filo yel nei vaenga le taiao hia mai le au besena le Pacific Lam Band hia na o mea le leila vai fai mo oelo wow io man na yel fi au na le yas a fai fo na te ma fo fa we fai so mea le lei po so mea man na ye listangata hia ave isi na tupi pe fa tau ye sina ma luol taiao hia ile nei fai vaenga le taiao o le sa fa lo taimi o solo le tanto por kala me male fa le lo fa to anga pe ba sa diai ia taia o asof Riley ia le wa fa te smile sunga ya kreka mai se fo ile sunga Ryan ia awa fo ile to ina to tanto fa la wi lo ma vai nga ya ona a sila fia le tato to no ia tulanga pe ona ia fa tala to lo sunga a kreka mai so sunga Ryan ia ma lo le uso ma lo so i fo manuia le nei taia ele so fa man malo Yesu Kristo e ale alfa i mesio tato tunu i fa nunga lei ia wasa tau mate lava le ete ia pe tu mania ia fa ftai le lo fole tua ia ta mulmul lava ia tato ia lo o ia u mau i nei tato i lo na au tau matau lo ia le mi ton ia ole mau ole mon mau tu nei ta ia vi ia le nga le mele lo fole tua tato to filo i lo mo nu ai lo tu nu ia fa tala fa tu i tu pu mai esio tato tunu ia o ta mama tina ma tua ia maso o lava sa mo lo fai al fai vota pai ia o fai o le tautu ainga ia o le ngata i fale ia le ngata i leo tala vao ia fa tala fa tu pokala minita ia good morning Samoa malo so ifo man via ke lo mene wo ke ia li kwe pe wo to fa longo mato apostolo amen so ifo mai ia mana ia me sa o kala ko inga ma ngai me me kango le mapu kau ka kali mo le ala mana ia so ai na lo le fa mon malu le ni e mo won ma hon fan ula malo le lei ia atalo fa fo i mo fo lo fa tu i fai pula tu malo te tas ia o ila to fo i o le sifso son silina fa nga pa anga man fo lo mo fa to anga i tato polo ke tiro a matanta pisela tunu ia o na ia o ne i se masa salo e tu ina tu ia le fa tu anga tato o le quality tato o le quality ia ono tato va ia le wo fo lo selin fa ia ai o le tayo nei sa tato va ile lo fo malanga le tato ta pa usili le pa o team yes ua fia nei mutia ua le vauna laina ma upepe ia mama mango fo ia o le ua palasiti mu nei tula taia al mata penanga le mata pena la sona se ma mai mate au tala ina le tulanga ile ale mango le mutia lo ia ilana o loe ono tueva ai le lan me mata wow o va ingala tonu la o malai ta alo ia ai va ai le ta vale le polo ka foide ia se la chaval vale fa mai mane sa ore uvia le o la maile ole uvia enrich uvia o tato lona na fai ona fanga ine tato mala ta alo wal fa lan me ma tai no tato mutia ia e pelona il telo vanga e feme me ile tunu pe ona ile tau so fuanga ile ipopole fa lo fa tuanga pe ona ile sa sushi ile tau ile ipopole fa lo fa tuanga na sa vo tulanga lo fai va tung tau le so fuanga roi e le popole fo fa lo fa tuanga le la o tato ia ile muting tingola e le popole fo fa lo fa tuanga wa lo mato teton o lo ia ni sio me fenga luenga ia mani o lo e ono so soani ile fa lau me mataina o le fa ola lau susina ia o la watina e pe ona ia tato process fo ile o photosynthesis okay o le chlorophyll ia o le o vaenga fo ile mo le ngau sia inga la vai le la au lana la vai me ai e mana mi en mala la o le vai ia fata se ma se protein lo ton po simi mele fa po ton tato tanga pala po tanga vitili se lo fata winen fa lo fotong ia ona o la usi usi la watina o luongi va ai kau o ma o tanga tava o ma o tanga tadi ni tim fa ni o fa ia ku sole lengi lua fa ko anga sole a lewa o le tau tonu la na o tato puni o fa tu o le tato tonu i meli va o sole o na la le o na fa mafa o ma te tonu i meli tupu meli va a o en ma so ninga ma le possibility fo ninga le se lau pasini e ono tupu
mai ono va ia le lau tupu O le fou Greg, o le fou le whaafonga le tātua tunu o ia le vai la au le whana ma whai ana toi vawe na wha mea mata ia le mutia. O te loa fo i le i sila fia umale toa tele. Moni. E al tulanga lea e ma whai ana au talatala au ili mai le wha ina ia o le a se tau wha tai o iai. Ia e whawhewhea o le ale umi e whanga ai pe whanga kuroa whapasia kuroa mai wui wai le lewa lang mea maka mai. Ma lo fa tai mo ra si ta ua ona ia mala malama ma yo vaenga ni o tatu para tilo ta o por tatu vaenga le ia ile for si no tatu por kalami e ile vaenga chemicals o le fertilizer po le fali le ile o mon vai ina tatu fertilizer i vaenga o mai fa ngai nai ma i tu wala ngatau o nisine yo ngata fertilizer le o enrich urea por fertilizer pai pole fertilizer aisha pe on ta o inisio la foi fatu angam lo foi tina o tato fertilizer ni ua mai fatu mo la au foi o pe on ile talo ma ta mu peta ua uma on foi inisio test la scientist la poto la lang ia male au foi fatu ang to mai manga va fatu lo ye e ila ni sio nga ta wa a sai ili foi le winga lo loto tato fertilizer ni e ma fai ona fa alau me mata ina ia tato watina e pe le la talo em fai no su ele foring o leo em fai no fa ngai ne tatu tonga lau aina per kapisi o na le tu ela no me mata mana ele telo tatu kapisi le fa tau tatu market ia ma o lona benefit foi e ma fai ona tong e ma fai ona sui de vai tasir kalama lua kalama em fai suina ile vai sfuli malitala le fa ngai ne fa o naps experience ia pole ditsa foi fa ngai ne tele valu ditsa tatu experience le fa tau ne ton tatu falolo ia o lona mana ia na o tato fertilizer ni por fale le ele o le enrich urea ia sidia male lua to lua so em faiona e tango e fuli e pala tongia na ile pala le fu e faila watina e fuli e pala ha ta dia le mo ngalu ina o le mixing on fertilizer le mal tato pala ona to ile o watina e por ka pisipo vai nga uma ia ai ma fai foi ona le ngata le tongi temina fa ta dia mo le lua to lua so ia e sui le vai fanga e temi lavalna em fai ona fanga temina ia ele ngata ina peso so ani lai le ola lau sius ola lau ola le ia ole a ono ia se vano te vai le lau fa lau tang lo watina ele ono ia se vai nga pena e tupu ai ole a tupu lanu me matata to wa ma nga mai le watina e pona mi tato lo le enrich urea ai e fata wina fa lo to anga le tasi kilo south container ia matato lua se furu kilo la fata wina o le tala mau fa se lau di mas furu tato tanga le a fatu ia ai na ua to tele lau tu va tu mo fenga fata mi milo lo le pulenga male au fenga luenga fa se lau tala ta lua se furu kilo se lau tala lo fata wina tatu pa u al fa mafana lo te mine ya se fa lo fata wina sa ulo ina ne iti to me i runga tau ia fenga ta lo dia in te wo matang ta tau ia tang ta lo tatu u ia le mo le fenga fata so tatu tunu malo va tai manino tulanga le tu sana o le vaenga le lewa le lifa ia le tato wa fa lo fa to anga ia pe lo amatai il tato mesina seus Greg ua le vana par fangal mesina seus tu santa puni lo fa to le asatama ia ai fikiro le mesina seus le mesina seus la lo ia le fa lo fa tong fa lo ato okay su mai matala mai ero ia se pasene fa tapla ina temini po se tau fa tapla ina tato lo lo visit lo fa lo eu no mau ele discount ni vai o molo na mai lava cutting tools homeware hardware vai ngata to spare parts eu o lava tato chemicals su mai matala mai au ia fa pena fo ila ele vai ngal fishes o lo ia fa le au nanga company na fa ia fa tinu ni fa ini tato social spare parts ngata to a small engines repairs and services su mai matala mai au ma to tio fai natu ni sio tau ngo fie ia pon tau family lo to voi ia e fu ile tulanga lo mana onga lo e su tuma o ile aso male time malo sa no Greg ia lo sunga Ryan ia se sa no ia wa te lo pe yo le pule le o vaila au mea ka vaila au ele ngatala le wa tala le enrich urea ia a onisio vaila au e pe ona to o manga to ia lo tato tunu
Ya, ole faftai mo lewa no yo tan tono le enrich ria podcast pisi le uta we kwe kelta oni. E sa od kala le sko inga el ma ke ki. Pe chi me ka pisi. Yo ni ta yo maleaso ya etelista penanga ya manungo tatu taimi. Ya e fi failu ni ta yo tele va inga o ile fa so ali so ya kwe yo matango fi ni ta yo ono le tulanga foi le lo vai la au on tatu vai la au ye lo fi me e tatu fa lo po tatu company e tu matali atu si o tatu tunu ya e mise lava temine ma swinga va ai au wa o le tasi ya I luma fale o ainga ya ma tua mauta fo yo le tulanga foi le pe le va ya e faftai le tua le sa mo le fa swati mun nei tai ya fa po poila ma le o lo le sa o le so ya kwe ya fa mana ya ti le lumo mo fale ma I ainga tai tasi e le ngata foi le tulanga I tatu fertilizer e fa tatu o lo fo le to back in stock le tatu fa lo e tulanga le tatu o lo le metallic dust po le o lo le e mafai ona fa nga ina le au fai tonga fa ya o tama le ana nga le o ma wa te mine le fanga wa le kama ikanga fa nga e fanga I lungon mo fa po tu mo fa I se tu ro de tai ya em fai ona fanga nga spung ai foi le se tu ro em fai ona tano aso foi le ya wal pui nga ole nga le nei vai la au le metallic dust e au nga e pui mai le tu mo fai mai le ai mam ni ya mai sto nga insect pe e vai nga le insecticide ya po le vai nga le pitoleo meta insect ya e la veta tu o lo le tono tatu chemicals em fai ona ya sia matu fa lo funga le I fa tu taulanga I au ta fo le parahim building ya po le matu min stoi vai tele ya po le la tau si lo tau tu ina mo tele sala fa em fai on fa tau ina sau mo ta tu le fai tonga fa ele fa pe fai lo tonga tapis ya ela fo fa ka fo tele test so sko nga fa ya so sko nga fa ya fa Samoa fa Palangi ya so la fa lo mo tono le tunu ni time ya fai on fa tau ina fa lo fa tonga ai fa pe lo ka pisi lo mo injeki au fa le te poli e tali fa lo fa tonga mo lo mo fa le matu vai la au ta o le ofin o le vai la au le ni o le ofin yo mai fa pitola va fa lo fa tonga e pe la va se fa te inga e fa ngo fi ona mamala mai so ta tu tunu Pela vole tamai titi le lona whanau mai se tuloni tai au e whai ona tui pui mani mi sela ma so o lava se wha mai pe lima e pe whai mara tui whangata e wha pe nā whai lau ka pisi le teimi le tupu a ka pisi se I oina whai e ei le vai la au mai whapitoa lava le whalofa toanga ta o le ofin e ma whai ona pui nei lau la au mai wha mai e le ngatai wha mai ia o le atia inseti ia ma so o lava se whaenga foi le telo inseti ma moa tunang wapena ia ua mai fa lo fa to anga tu vai la ta o fin ia mala check e lua to ina vai la o vai la au nei e mafai ona swing nei le vai I ona fa nei le lau tonga ka pisi la let's e ile fa manatu al fa lo I tatu vai la au nei au le overusing tatu vai la ona tu lang fa le manu fa lo fa tonga e la walunga la tu lang tatu safety gears ele ngata matu fa ta wina tu ia mawai tupe a wala tina ina so tatu tunu ia o le whaamamafa fo'i ma le apopoa I le whaloloa. I le tulanga fo'i le lau saunga le mu. Au wa e lau alunga lava I le anawatau fo'i al soifua maloloina. I sili pui aina le tautong fitia. Tulanga fo'i le o nao sisi vai la au. A wha pia e te whaatawina vai la au, po loa mausau taime te whaatawina vai la au. E au ngalo fisili lau whengaruenga. O le au whengaruenga al whalolofa toanga. Ia o I la tu ia ua iai to mai anga wa a whapitoa. Ia e mawhai ono la tu au tatalaina. Ia e muri lava se whamtalanga le tūlanga tatu vai la au le pa ura wai te mini lau sunga wheo lo tūla itfo e nei tai au ia tatu whanga pē 5 lita la te sa lua se lau sa tu na I foi amuni au I le tō wha tala le whionga polisili al pūlenga lau pa u se lau fitu sifu e te tonu mai la o le pa una lau pa u e se lau maina se mai le toru sutala ana e whai lau pē mita aua o le tele lava o le mamalo si o tātou tunu tina mata mama tu especially the Audis foi le tātou matu pakua ke ila maluma le ke sia foi le mai o le vanga me pe miko e le ingi me fa penga fai la so e fa malulu sa mo le tunu pele o le va pe mita mai lava le matanga ia o le fai nga paanga I le taimi o lalo corporation po lalo anta lalo malo fa lo ia sa fai lava ia le melo pe mita o le nga pe mita po le benefit o le pe mita e ma fai ona pui oi pui mato pui sa mo ato e tu lang foi le va fa tuanga e fa tau fa ilo tatu vai la so la vai la ele fa pe no vai la o tau waina e mau vai la o tau fungicide o le micticide o le insecticide ia ma so la va vai nga te mana o mi so soani e lo tuma ta le tu fa lo fa tuanga ia tali mo so tatu tunu le nei tu la ele nei
So ina te milo wei tātou. Malo, sole. Ke vai aku ali a Greg. Ia, mai se le whawhanga mai ala tātou o tunu. To sa ke kauanga o pepe whail tui. Nga oa o e whaile kui. Au whai, makang whai kui o ka pisi. O le vaenga le peon tau. Mai la vale amata ina la watina e se e pa ia le best harvest. O la puipuinga. Ia o le e le ana tau le whalo whatoanga. Mātou te whasoni la watina. Po le helping you grow. Ia o nā lau me sili wa e sila fia. O inga lau le alau whatau nei. Le la a makar ko ngā kāpisi. Pai lo ko ngā kāpisi. Pai lo ko ngā kāpisi. Ia, mana ia, a tonu fo se moni mauna tato por kalam. Ia, o le whaima ia o mea tato te tua ia i mea i tal noina. Wai le sea ngā ta pisa, ai rin whati nonga. Ia, wa on me ia a fia whakatau la sau kāpisi, pe te fia kofor kāpisi le amau. Asia tutula ele me la tfaleata. Le ai e loa, e si le lo ualu le whale o le pule le whako a ngai a mai. Asia tula ele la tfaleata. E iti le lau te tele o lau ta amuna e lo lau te tele o kāpisi le me lau ola i matua whale te mine. E sa o e la le silo makua ngā mako ia o papa aila ia. Ia, o nā wha manatu. Ia, e mate tara noa lava ne te mi tau tui whonga i vaenga e whaingo fi. A wane i avea masi tūlang fwere whai ma avenga mawhai su tato tunu uwa apea. Na o tala noa la ua li ia taung tāmar whaing tāo la tapena ngā le ua mātā ua kāpis. O na o te iloa la vai a uia o whala au aina ni e waverunga harvest. So ia o le vaenga na ia mati e fsosoani e fo ia le ngata lai tonga la au aina. Ia au e whaila ia tūlanga i la au tō fo ia tina. E tato o purpose, o tato whainga, o le roses and flowers, ia o le o keki foi. O le vaila au na e fsosoani e whaafua ina le la au. Ia po se mea aia le la au. Ia na ona sui na lava ia o na whanga i loa lea. Ia tino tato lau. Pe amana o mia whaafua ina le la au. Ia wa o le sine ia tina e le ua tere na mafuri e tina amta mai tai. Ia o le whainga leo tatou la au voi e tu i pot plants. Ia o vaenga umana, ia mai wha package e whalolo whatuanga. Ia tatou seed trays, ia tatou vaenga mo planter bags, ia ma vaenga whala tatou pot plants. Ia lo whatawina umana whalolo whatuanga wala watina e anda i le whaamon malunga tatou cutting tools la ia. Ia wa vaenga umai e la vea tatou cutting tools. Ia wa sau wha package la le po le full set ia o mea ia. Ina ia mwhaion a mata mai lava lau watina e se atina e manuia. Ia pa ia lava i le sirisirenga manuia fo. Awa o le teimi e whangta e pese se lau whitwhiringa lamtanga. Te tonu e pangati a taunu unga. Ai a tatou munumuta ia nisi o vaenga. Ia o tilo lava o ia best harvest o watina e mtulanga sirisirenga manuia. E le pinel wha manuanga te maua. Ia o vaenga uma wa watu e le wha manatu le sunga ia rain tatou vaila au. Tau tuana lau saunga le mu. A wha peo wha o ngā uma. Tu le si tanga pepa. Ia ona tu le i le whatalapis. Ia po le tanu ina i se lua. Ina ia mwhaiona malupuipu ia le ola malolo ina so tatou tunu. Wa ele te whai pe mita. Ia. Ia o vaenga uma nei. Ai ni se vaenga whafsiringi o le quarantine. Ia o ila tau nei sa tu ina mai ia vaenga wasa whatinu ina suisuenga. Ia mo vaenga fo uwala tau. Ina whai o le pe mita mo whatau ina tatou vaila awal. Fitu aso la vaia. O lo maua tele lava matua supply matasi lita, 5 lita, 2 lita. O whatau ina whalofto anga yana la lai. Tasi o lo tau ina mo tele se la whai sare long. Ma le lua upuru nei. Malo whaatai, ia manino lava le tele vaenga, ia tatou se mai, ia o lea fwoi whaanga solo lava, ia whaangotanga le tatou a autautai le antano. O le astrulanga e pe ona iai, o mauan tatou a fifa leo ma tele vaenga ia mo whaangotanga lausunga Ryan? Ia, whaftai mo whafsili, ia ngal whafsili e mamalama ai, o tūlanga fwoi lele, o lo ono numi le tele o le atunu uvoi lele whaapeo le ingi o lo alfa lo whatoanga. Ia ono tūlanga fwoi lele le asi atu. Ia ewal pole e le whaatauanga vale fo ia ma ua nei, ia whaipokalame, ia e le ngalwenga fo ia la to wa senga tai fale tel taimi e wol poli o le taimi nei lua container so all for love to anga sa tau no mai me tau me fangoto ma tua i tele la val me fangoto ia e so o lava i tua to le moana uli ia o luma mole moana sau sau o luma nga tai fale ia maluma la lo e mau o mo ko nga ma ka ke manga o ia po le al ko nga sai ia po le sulima fuku po le al ka fola ke manga o mau o mo ko nga ma ka for love to anga mai lava le creepy number 1 sai pa ia le creepy number 20 o lava ma te sa palai tuna tatu falolo ia ele nga tai tatu matau o lo mo foi tatu o fi fangoto
mai size small o le medium ma large ia e mau foi tūlanga foi le tatou tiri whangota kama foi le ka kūkua luma le alo ia lai ka ele ia la whanga umana tau wata mai Tide Beach lai ka kong gili foi le au ka foi lo mo foi lo fatanga e mo tatou tasi inisi le mata ma le tasi ma le afa na le lua to inga mata lai mo ia e mo foi le tatou upenga penga whangota ia o le lenga o tatou upenga ni e mai le whalo fatanga i le ngata i le maua le upenga wa umana whaapuru ma le upenga whaile le watu loto so i lo ngasami ia ma le upenga ni whaapurina po le kamale le whaalau le lengi pulo pi ia o le kamanga e lima suri aka ia e ai tia ato i ina e masani o matou tala noa pe asu atu whaloa e mwhai ona sala lua fo i le se lau do i aka i pule lava la ia tau tai ia pe wha umi langa upe ia langa upenga whanota ia pe wha lima suri ata medua ia e pule lava ia i le whainga ia tu langa na tatou me whangota e lau lunga lava i tatou mata whangota ia o tatou snakos i o se vai whangota ai afa pia fo i o ele sauni uni e alu i ngata i whai ele whai le turi atu ia ma tu langa whai le oi whangota o pole mau whai tatou afa leo leo e mau whai to inga afi whai le ia mato ele so so langi kama whai le pa o mai ai le ima se leo sa ui o le inverter o le tatou generator le ua mai le whalalofa toanga afa pia o tono lau potu e malulu polo o fisa polo ngale vaa e le ima se leo e whai lava lau malolunga alai ola tatou generator le Longa winga ngu le afi. Ia e le se leo. Alai ola. Ia alai ola. Kama venga le pa ole leo. Ia pia tu langa na. Ia wa mai foi el fallo fato anga ia nei tuinga olo. Ia o tu langa foi le advanced technology. Pia o upu fama fala vale ia ai pia lo lunga lava ile helping you grow. Mai lava iso o lava se va enga po lunga le po ngatai fale ia po to le vao ia po so fale mo to mota ia e tu fallo fato anga mata ia titi oi ia tu langa tatu generators ia mota tu generators i va fe kilowatts valu fe kilowatts 5 kilowatts fa fe valu kilowatts 3.5 kilowatts ia ma 2.5 yo tele lava ma toisa palai pe ona ta work o le bato special o alun mesina ele se discount fa tapula ia e ma fai ona e susu o tu ile falo loa ia u te pole le lava lo sirin o lo fa ma tu mel pulenga mal pulisiri e ma fai ona o va tu lo male top se lau fa tau pe do se lau e ma fai ona tap sanga sa discount e fai lau tama tu sia foi lele e ona fa o le manager so falo lo ta itas yo ila tu ia avito no le pulenga yo la tu ia o faina mai le tatu discount e fai tatu o lo fo le tau nu mai ia fia fai lo ne tau tu langa tatu vacuums mo tu ata falo fa e tau le fe tau i fo ile tūlanga pe fa pe lo le vacuum ai o mai le fallo fo anga tanga ile o mai samo le vacuum le mfinga vacuum mai le vai mfinga me mi kia le vai mfinga mi kia le vai se tulo fo tai wa ta o le vacuum dry and wet o te tatu no le mau se fallo lo tono samo ato ile ngata ile mai le dry and wet ai mai for not dry ia lau tau numa tatu whaloloi vai tele ia o fungalei ia ma le tatu la laisa vai ia se te mata ai e afe lua se lau watts ia tau le afe lua se lau watts e whaisi malo se tatu vacuum ne ele ai foi se leo pe apa o leila leo ia tulanga tatu hydroponics lo tele lava matu sa palai ia tatu tower hydroponics ia balus full house ia lau tau numa tatu main story vai tele ia tulanga foi tatou 5 para cover machine sa umai tu por tatou me tu ia vale o tau dia umatu lucky mal mo tele sala fai ai o ki tu muani ia maka pouco asa vai sa ola mo ku fai me fai malo sa noa Ryan ia tele o vaenga na ia o lea skaki uma awala e fa pia so e o foi aqui so lo que ia com ele a fior vai le se leo ia le ala fe tau i male tele o vai ngai pe ona iai ia Craig wani si vai ngai ese mai fo ilai tato me fenga ruenga fangota ia le ho o mai ana fa ilo tulanga pe ona iai ia fa tine ina wati na e matonga la au o hani vai ngai lo mai wal tato fa le lo ai tulanga au fa ilo manu tua tele ala vai ngai pe o le we fa shinga sa o ma to ye pitola okay. Ia ma ko kile pa po vi pa po o pa mo o pa o ki male pa ia. Ko kile la kinga penga. Ia o tatu vai ngal au vai of man. Ia mata mai fo ila vai ngal tatu vai la. Ia tatu vai la au mo tine yo in situ man. Ia tatu
Baila au te mo fai fo ile e fasisingi in se te wa ia le manu mo pe yo manu palangi ma mamoi o le catch trench e mani tato sheep la ia sheep trench la ia lo fata wina fa lo fata ngai sona fo ia tau family lo to ia tal fenga ma tau te fonga o nei vaila o lo ia fo imala to me fenga venga mo le apply nei le tino le man ai fa mole e ia ngole vaenga le vinga fam chalanga ia o nei vaenga se ia vanga na vo mai afua ina le mama for povi se tulo to ma faile on faile to selman e de ma fa na va tulo apply sa olo e fua mo mama for povi ia to ma faile na apply de tos ile tino le man ia wale tino yo lin se tino le tino le man po va ia le man ia o lo we fo ia tato pa ia o nei vaenga o mai fa package fo ia fa lo tonga wa e alu le pou, alu le pa. A fa apeo la watina e papo ala i mo la fuman. Ia e ma whaiona fa atau lau big fence. Tolu futu 5 mita le umi. Lau shipen coat la iei. E fa futu 5 mita. Ia wa ia tapinang fo ile fa on poni. Ia e la te tapena e picho i la lo ia le papo apo le pa mamoi. Ia e picho lunga tato papo e apo le papo fi. Ia turo le mata to farming steel post le tafto. Ele ai mas ava no fme me e tato po pe malu due e fiu le pua ai sua ele pi o le pa ele ngau le po ele se ava no fo ile mfaiona vala ia tu langai i le langa ngau tato po langa ina ia a si o mi ina fo ila fa nua ma pa o fa le a onga vaenga na la tato J-Link po tato pa le mata tai mani ia lo fata wina fa lo fatu anga so se futu ia so se umi ia ini tau e no tarfeunga ma tau tau fuanga lo tatu e terminate o tatu pa mo fu ila ia mana ia tatu pa mo le amata mai mo e sa fa e o la vatu ina koa fu ile o fa nga fa ia ka nga koa fu e le sa wa fa fo se ko e ka ko pa mo lo e gaming ia pena vola tatu pa ia telefio anga lo ia la to tina e fo ile po la to tulanga pa ia lai ia fa nga ina tatu pa ia ni ia po o tatau fo ile tai ia fa tatau mo te mi fa nga fa ia ese uma lava ia mta fa yo ia to mai manga va mo fa nga ia ma tu te supply ia va nga fo ile ni ia to fu lava tanga tamalana im fa yona fa nga ina mo tina e pe ona ta wala laf man ia o va nga na o matu ta pena ia ne ia o atuna yo tato wa tanga fa tau alo i va nga o matu te tali le nga te lau fai tonga lau aina o lau fai lau to o nga te fali ia mai la to foi lau ia to mai manga va amo lafu manu pe ona ta u malo fa tai sau no ia o te manatu o le tele na o vaenga pe ona le au nanga le tato fa lo fa to anga ia ile mai mo mai ma le fa mai le tato o tino ai le leilava loa sia tu iai tato la lai funga lei ia o tato la lai vai tele ia ma le tato fale loa i sale longon butele se la fai ia e maua ma ia vaenga ia pe ona sa no ato ile sunga Greg ma le sunga Ryan ia mo le tato fale loa ia manatu le anto Moses fa popongo le tato por kalame ma le fale loa fa ato anga le take masani a fali tu la valu tau la so freile le vai so fo ia ai manuia tele luaso manuia ne weekend ia ma tamalelei ma usta ile ya boss ia va talo va tu ile uso ya Sofia mal tu tonga ya nga fa tau malo ia malo la vol so ifo manuia tau lunga le tanto por kalame ia ia tanto fa afianga ia mo le nei va enga le tai au Pake ya ile ainga kawa anga pale la kaimar kama ainga
o le tau alunga le nā tātou whawhiwhianga mo le tātou proklame Talofa Samoa le nei tai au lang lang somalo se le Fixco Company se iau lia fo le tali tu la afa le ono ia ile tai au le asunga fua manuia tele le whanga solonga le nei aso freile ia manuia foi ia le nei weekend tātou se mai loa ia inisi fo o tātou tala mai le teo whawamaloa New Zealand e pe ona inai le nei vaenga le tai au.